mo kwa bene so mede afia amankwa tamaklo me Dr. Dubois tente ha na wotwi mu esua de fa homeopathy enuro ene kwan omofa so eboya yarehwem oboya bebre na dwumakuo no nso adaroma enyenya enemdifo no omudi nkomo apomudi mu nkomo bia nti na wotwi mu nsafe no obeka yensa tie wei na no so hu hia pa dog ye nase ene tete ne adesua wode maye ba yepesi hu said wakeka nyarwa ne ha wetie no yarwa bia na moya na anase bia nyarwa bi te se bia diabetes stroke no me ade ya enrei aye nsuo sa na yehuni mutimi de treat infectious diseases no me ade yo me da sepa homeopathy de kese ne se ya wo ye limit ye nkase ya de bia homeopathy etimi tu ase enti wo hu correct homeopathy a na wo na wo ye medical check obetima kire wo say yade we say de enye ye dia yen homeopathy yenye operation nti yade te se hernia obi fibroid ayekese ye ni hudwuma esen obi kaka obi also kotu ne sen obi to decay homeopathy enye saade ye no yensa kaka homeopathy ti se tumor bibi ahono obi ensa ahono obi baabi homeopathy ana obi wa bibi tumor bi abesene na afono ene wonkonba enye homeopathy asem homeopathy obi wo na nikosuya no cataract abeto de nini so enye homeopathy etu ko homeopathic na ye papa nko ate se endpoint ya obekere wo se yade ewei yade ayetimi sa ana enye yade ayentimi sa ne kwanya ye fa so ye sa viral infection bacterial infection fungal infection parasite infection ene sa anoma no ni nyina ne se obi bi te se hepatitis e kwan homeopathy ihwe ni nyina ne se ye check o se etimi identify say indeed o hepatitis no na ya check wo liver functioning na ya hwe se emoawa no dodo sei ene wo hunam duanim na ya mawunuru a ebe first of all na ebe correct se liver na say ya ebe restore liver no enti ya boa ya mawaduru a ebetimi akenya liver na mana correct itself ne ya mawaduru a ebetimi a boost immune system no na immune system no etimi fight against the virus no because there is no medicine in this world that can fight the idea of say HIV. There is no medicine in this world ebetimi kum HIV mwawa ebetimi kum hepatitis mwawa syphilis mwawa medicine bi ani ho the medicine wo ho nyina ne say obeboa ama de mwawa no a HIV mwawa no de say wo hunam duani mu no o correct sa de no that's what homeopathy does na ya ma wonuru a ebetimi akenyan immune system no na immune system no asase say e fight against mwawa no that's what homeopathy does. What I say eninti obi o malaria obi o typhoid obi o hepatitis ya de ye say bebia malaria ne parasite ne typhoid no any hepatitis no organs na say won aduane mu no ye boa organ na ma ne correct itself e correct we pepa na ye ma wonu a betimi akenyan sam wonam dua no a ye fe ne say immune system no ama immune system no atima sole etia sa virus no efi say obi wo ha obi betima ba clinic na wona na yire ene ni kunu ene baaye ba ko hepatitis ba ko ni hepatitis ba ko malaria ba ko ni malaria ba ko typhoid ba ko ni bi ba ko HIV ba ko so ni bi e de na ma ne ba sa wona oba ne da eti adenti na me ne woda na wo me wo hepatitis na wo ni hepatitis ni bi obi be ka say miracle do medically no ye nyi ni say miracle bi wo miracle na de sa de ne baaye na mo de ye gidie ni se emo awa no de enti e wantime nya no it is possible say wona oba ni hia momom ho ban ne de emo awa ni bia ba widiem na emo me ba widiem a enam say wo body soldiers na no odin ni nti no wo say na a fight emo awa no it homeopathy ne de kan nyina ne say when it comes to emo awa yade a nti COVID-19 ba the same thing before COVID-19 na endpoint na de bia yeka yes yenkanya immune system ni sa when COVID-19 came people understood the concept of homeopathy ehunu say viral infections baby say cold common cold edo bia no betima to cold ase just say ukenya immune system no na fight emwawa no COVID-19 aduro bia no wi ase betima kum COVID-19 mwawa just say ukenya immune system no na immune system no akoatia eti the body dance nyakopon body ni in such a way say eno our mechanism itimi tu yade ase and that is what homeopathy works at it. Homeopathy is about stimulating the vital force and some of the kind of mankind was you are stimulating the vital force, the natural forces of the body to fight against emwawa eba hunem duenim. Edinti
sa yade we nyina yade a homeopathy timi ka se yetimi eboa e ma sa nipa da sani no obu oba ne yehwew na yade na se antukura no a e become dormant for the rest of your life wa enyan sunsuan so bone e wo so ana se wuntimi fa yade ne nkwanko sai nipa foforo end point homeopathic clinic yade bi ha obi a yenye de kan se yade na ha wo no a wo se enne bekun yade we se de ayekon ankro homeopathy se sa akon ankro no yebekuma masade ne firi ho ne bekuma firi ho de agye se yehunu ade kropoten a e ma sa akon ankro yade no etime firi ho na obesa sade ne firi ho de na se end point ya ate se e wo Ghana ano ye number e na wo so ofre ne ye kire wo kwan na yade na ha wo no so itimi de wo nkomo number ne 0244 86 70 68 0244 86 7068. That's Dr. Dubois no chuna sabri ya wada masaka ye ho ye beto nkomo iso. Ye that's